report me mi bialinga amanda na chitok ka Jonglei state share come some of information ka kor gada payun banamen bela full information ka manan chitok nei dangro chakanak ke nei kontila nation peacekeepers ta nei dangbaro sha mu ka bot kare ga mo to ka jelat chire ga mo chola da ring be kiring midit re ga mo to ga shan dangro dum wan ka pa ba de run kin dangro yan dangro do bakel alaji wen ken jelken ke patrol alo jelken ga torbiyele tan wan ci mala convoy la jele wuka dor shal ke me pajut ka South Sudan Jonglei state jelke lu emission bi ken o ko jangay kon diala kan la jelken ko bi ken pin bi ken gujeno ka ngana ci dor ci duiron mushiga jalo ken chaka busha ka nyure ka gwadan tegeten mudega tan wena mo ce joje no ne kinetin kontin charo reale kan o cikan ngaje no yuni mizu kan wena mi ken kontin la jiyu wanu kan wena mi chukan gorno di bi ken ke nyure ka gwa mi ne kana gwa no bi ken eti bi ken ganekten kan ai kan no jiyu wan jel nga torbel cha gor yuan so ciga den me chama tan ai calling me cha no me cha nak ti jel ka convoy ding yuan ba cikin jelke di ni chana na gane dio ci kon dialing kente da gare anan kan ne de ko na na de ken yamni kamurle alo ka jigrete fi bur administrative area but I now kan de ti na ka unimis peacekeepers tinin tama large no kan ka identify ke kan kengi but ngai ke je jojo know where these people come from ngai kana but chalat ken wo ngam le da ke ngum le ro ngai ke je gwanu na me cha organize ken already ken de ngaje no wuji unimis ko ji unimis do kan wer ko on te ka Jonglei ka loko no bu korbo to ko Jonglei ajen gwada no ko te tin ke le ko ngai je no jen gwada no te ke ten so ko no re ka la ji tar ne ko on te re kuma kama so ba ni min michi unimis tele jen gwada te ji kuma te ten e ma no ba jo sabotage gwada dan wetin ke ba je yar yenta dana lero de nona so chane dangro chakana kane dangbaro chamu ka bot ke report ka lat gwasme chi ramishal ke chigadan la kuer ala UN Secretary General Special Representative ke South Sudan ke kuer unimis chimishala ni ta kike che konde meri gadan chi tok ajenmen chore la chimagwa ajenmen chore la gwasme ajeni a war crime under international law ka jenena international humanitarian law mi cha yareje ko tele unimis ke yi wan te de mak ke de nyurika enran wana mo che chong cha jo mo cha jala de ken chi jenam dan sholka nita ke head of unimis and chol canada law authorities and the investigation thorough investigation de jala de neten kona nakana de gotken de ka gor ka de ka dil te kare ga dan je kana lat ke de ga yen ka ngot ko men dika lat gwas me mi je ga long mi go konta dalen ngare je by the way tan ne ngai ke lat ke ngai ke tene de goro no digi unimis de ka jen ko de no de ga chulo nak ke de ri ku wanda ga lo tok ko kene de kon lo kana ro na lan wori kene de content chuje tamtente under very the control no a burden situation na antigitin ke high detective ken te kap ken ka choja dana chi ken ka do dana chi kum sel ke miadi che goro no bala duin ware so ne kon lo kana ka ngane ke ji unimis ke UN so na mo cha goro ken me dan chi ken kon ling no ne ka akobo chi ken goro ben bi ji unimis bi ke jien chi kon nen chu ka jien ne ko chaka threaten na kuma self kem yadit anyok po na kuma self kem yadit ba ko to wan ko blog mi yun mi sikano let kan den bukan blog on dermo so these are the thing in content to on them right on so kuma self kem yadit che goro te ka mugo am de lat ke dan content wa te guten ko Jonglei che ka front line ka so any time mi sikan na yikan na chikan ne kon la yin mi sikan na ki ji wan mo ngai kon dialogo na me a violation of international law ka jen bo a human right violation and ba ne te motel ne kan ka kwimal ka ki ke peace and ba kan ne ke ba target komitel ne ka ngai kon dial mana do la re ka Sudan reason do den dan nagani ji UN jenena ji an dio je calling no shi kan self kem yadi kan condemn ka ta danan yen mal ka je ki lu ko jen mal der ben
so kujo mone cha self-ke cha kum self-ke miyadi ne cha jadda ti konnen kadik diala kone chalat do bran che gore jeno de malda be so sudan ga so ti diala to la ka winga la ka wi ji wan wa international community wa shi ga men no bidak ma char bala ram mo be barar ki wo da ram char ku kana support ko wan malat kana joje ne lat kano South Sudan cannot afford another conflict, right? South Sudan cannot afford another war. Again mugulat kana but ne de kon de kwisel became yadi like no tell me sheno tell me shal ke mal ke kum sel ke kum dak ma cha again na lat kene ke kum esfela yo ka jeno yo chicken kur chicken long che mangai kona so de ti ke de lat ko de de kon dial tiken miten so regene unimis shika react gwada chire ke tokten chiga react mndire long reaction den jene chicken emergency response chicken la chicken de ni kan ga deploy ke chicken nang winimi do bda nan kan winimi ga je wo bana ba ka gang now respond ka ta anda na shana ka je ka bi ga investigation bi kana lat ko bi kana de ko na kana bi kana ngaje no bi ka wen den so again dan le road right now kare which winimi de ko ndi ate ngi ko ne kuma unimis chilo dian chetet ka manara chora lat en ban nyogo je kan na the report biata kamal bye bye